n'abantu mu kibano kandi tukirinda kubona ibidukikije kwa bidufitiye akamaro mu gikino batweretse yuko mu by'ukuri abamama n'abantu nk'abandi kandi ntibategerezwa guhohoterwa agateka kabura ntugasi umutima ndakwiweje mbona mu maso aramarira imvura y'ingukunda kuhaganira nabonye ikofi kurindi hama ndabona kurwara mu nda birazana yuko naho twagiraniye nabi ariko imbabazi nabonye ko zahatoganye mu nda turakundana birataruye imbabazi umuntu yagukoshereje muha imbabazi musubirane muganire muje hamwe urakoze cyane Drogba neza cyane doba cyangwa doho k'umutima dore madem byaye gake ariko ibintu byo kubyara narabyirinze ariko haraho ndabibona mu bo tubana abana bashobora kurwanira isahani ugasaba baranahondanye inkoni mu mutwe n'inkoshi pole cyane urakoze mbere nasahuye nuko nabonye yuko imbere ya byose ari ugukingira ibidukikije amashi menshi cyane cyane murazi ko dufite ibiyaga birenga 8 ngaha mu ntara ya Kirundo ikindi nabonye nuko hariho abana b'imfubyi uno munsi badafise aho baba kandi twebwe twari duhari kugira ngo dushobore kubafasha ayandi mashi cyane rwose hari undi muntu icyo kintu nari bakibonye ga ko harimo abana b'imfubyi bakeneye gushyirwa mu miryango Bosco ikindi nabonye nuko nabonye yuko abamama cyane abagabo turabarusha gose amabi akorerwa abafasoni mungo ntiyaba yabaye ntimuyazi ngaha mu mubano twabitorera umuti gute ukuntu twabitorera umuti rero nuko urugo rwubaka babiri twese tukagira ubwuzuzanye mu rugo twakomeza inkingi nyabutatu kugira ngo urugo rutere imbere atakuvunana atakuvunisha uwundi mu rugo urakoze cyane Bosco mumuhe n'amashi murakoze ariko bw'umuntu amashyi kubera yaryoheye cyane ni magenwe